Myanmar sipai thiamlo chantir Champhai Additional District and Session Judge Sylvia Jomon Puiral te chuan Mizoram ron thlanbo Myanmar sipai Ming Aung chu toltha tum thu boya thiamlo a chantir Ming Au hi nikum khan silai ne na ron thlanbo in Champhai zo tia ral thlan da khomna hmuna a om ral thlan ve thau lalmon pui tele anupui malsom sangi chu Ming Aung hian om na hmuna kalchilin zulai turina tir malsom sangi chuan ral thlan kema zulak lu phal ani lo thule ankal thailo tur thuin alo chang Ming Aung thinrim chuan malsom sang hi chempuin angong le amalpui asata anupui chan tumtu lalmon pui chu akhupa asat le ani Ming Aung hi tlanboin munmel thapaya omlai waime shoi tu ten manin Champhai police kota anlan Ming Aung laka hian FIR thelu ani hethu boy ngai to tu Champhai Additional District and Session Judge P Sylvia Jomon Puiral te chuan thushe tu sang te thusoi le finfian atrangen Ming Aung hi thiamlo achantira toltha tumthu boya kumsari chunglung intang turle chengsang ni choi turinatia nataka mi aliama wangin kumthum chunglung intang turle chengsang khat choi turin ashem boka ashem na hi asan vevia kalpui turnin kumsom chunglung inatanga chengsang thum achoi angai dona asum choi tur hi apethailo ni chuan thlathum dang atan belangai dona ne ZMP thlaw hianin anupui fo lai thlak chu FBI aron post chiam maya heti tak maya FBI aron post ngam na chani inge niang mitam tak motan po moi lawa mi nen tin ngen ngayang ti po don lawa hetian post top mai chu nupa ani na ati borbang vein kasia nupa ni na hi walaw taka lantir hi atrolem lawa achan chu social media min kan lo khoi na sato sia anau pangjok te tlenglengin kan lo khoi fur to mai sia chu wangin thil thale thalo thliar thang thiam hri lote an lom sia heng mi te tan hianin noksa ka thling ve thei tlatane patling ania fa pon nei ve do to ane afa te pon lo mu sen tingen ngayang anjak ve mai theine anu panun kha awalo takalan tirlem lo khanin alang lo roma khanin du to ken lo chero se Mizoram pui zongjong mu thei kher tura anu pui fo bright lag an pholan hianin lar lo du ani pon ache zonga lar karing achan chu mi influence na thalo takane kangai ve dan me mai chuan lara du lu tukhin ning kasia a boina ber hetia social media ron pholan awang hianin ama inte jam lo pha anu pui po azam lo pha vek thene social media khoi te takte te tlerol te kan nisia heng mi te ta hian film khur thula kan soive me mai ni e voina bi pakhatina thil post ka moi hanin taila karel ro na khop mai nukcha thlenga han thlir thei chu abula in la sek deule camera lo la tu hian achan thei reng sia mizo pa ma chuan ni se karen hian a hi bedrek om si lawa video chu da lo mayang aleina tom e mai drill ro hi chu nang tlang lo ni e thiante mangang le tan pui ngai ngoi karen na man lai video lo hlat du te kan han om hi chu amang an thlak dau chu ni e he tiang mi ho hi chu zil lak chun ngai ne achan chu midanga po he tiang thil hi a hlen lo nan an chungte an thiante nita se an du big mi nang ni nge ni lo chu khor chi lo nangin he tiang ma thian mol nei hi chu a boi thlak viawang mizo thlom ngai na an nei lo lulai ma ane mizo thlom ngai na man laya kan pile putina an chom kha kan nun puile tak zata ngai to ne khati jong khani le phot se ka video te milo in saka milo subscribe thina wangnam thuka sia milo in saka milo subscribe zel turin koron som bokache kalome